O iban wai mola me ya alam awem tali waliam yemem korwano kuo mema kol kalicha eno yaktina grem maka kalicha maka chapter 4 verse 35 41 no kwalier walde Jesus walde mai ma pokelone kali no mai map no muni pa walde koni ai wa no karikame womi ticha Jesus loko orka wadulam pe kame na bukiran lokia plawo ememde dam ko lukwel bukan ikrare po boya Jesus lerana iki mama perempuan ilame ibna klawo iki mukuran nan dam ko ron plawo wale kali no kwa mari kin plano Jesus lukwel don itra kali pegram na no ko ka ilo ko al womi ticha kal wadulam pe kame awe mena bukiran ya plawo ememde idam ko ki perempuan ilam po boya arna klawo idam ko na marka mukuran lu iki na arot naklewe ot naklawo wale iya prikali ji walo ko arikame I wale di mai ticha or kowe iki cha icho puipura walire iya pa utarole iki pa kwal Jesus eno arto morinwe walu lam do mom pake mom kame na kai poplalu awem tanakrali de mai nem no wena ya der iban wai dom na ena leit ban dom na kurale no go wale di mai pichariere trawi wale di chawe ai minin char kwi wale di germa wale di tapiare no go ichu me mom de piam kono ki chura puipura no go ichu dom ko ka iki chetar puipura wali re Jesus walu ram aron pam kai mom de no go iki ba kwal ke no purmuri no anemo ya me na ko plalu mai nem no wena we am na krali de idam ko do mom pake mom de menikari wa loko Jesus loko pokana kiri popo walo eli ma pokelone chui bulam na or kelon kame ar tapo no aide walo eli kru chui bulana na mi magno pokakire loko ai mari in plan nowe Jesus lik nagri awem tali yalo ale Jesus nagri kapo mta luli ino ya parinaga ko luli ayu ya parinaga ko ino ko kali magri bira kra de rawe mbuin dali che ye bu ichu bu bula mer pya kina dali glu ka war dali magra na war gar Jesus tap kilon ino ko dali magri bira kra wala di na war kar po chu nan mi magun jar ka gire no kai marin plano awem no ko nagri no ai cha war ga Jesus no ko de no ko nagri awem tali yalo ale knan wala le wa loko no kai mar pikame loko domom poprake wom no wen kabru kwa mai womon mitin au kaniria dom ko tap kinu no ko return no aitia yarom no na idor no prake dulu ke ru leilu walo li chui pulanan loko kali ma pokra ai mina dom ko no war pukina no ko walo li ke kruria poel ke chui pulana na war pula wali lam ko ke kicha dom ko pukna kinu no ko dom kar kami du no kar ru leilu chui walo li nan ko kali ma pokra yar der moram ayaram itnagi awem Jesus walo li mai pokilone kali no mo walo li pula pokilone kali no mai ma no mo moni pe no ko awem marin plan awe wol ki awem pai ko tabri provo pai jarier walo li bier yar pai jarier wal yelde chui pula yaro arawe mai mem kurkima am du pai cherap nakale du wa ma orula idin kan ina du pilawem ai mem kurki mem ko le pachana kale ko no Jesus pachana kale no kurura walde de ko ko puki war cha John 14:14 dok mai pomi kame oldi cha ma wen me kam antawo idem na ru wala em ke idin kan ina du kil ma awem pai ko ru kurki kapriale ru ya mem kurki mar na kale yale no pacha yit ni na bukan ni wom na ni na ipan wakem ko no ko nagri ka po ipukiria wem tali yalo ale no kra pai ni kwara no maroro no ko bria po du yu bria kana mo ma kilone no ko kabri ni neim ma wom ma bukra kali kara no yo itnin kan ni na du kwira awem no mo mine inar kwa mi tinar kan ni awem mem ka urkin no pa kana kali no kai ma wor no re umran no kai mta na ti ni dari de o amora mi tinagi ko na kai bukra kali Jesus wale li pukilone kali no ai cha par mo wale
Yeman wa ikora ma buri chapo.